Sashi simpat ngi pidang sungbai pi borok syakanika channel kejongi. Hakanika video ke bamtas ngi ngin pe yakanika post ke barang sulat thamai hapo Meghalaya. Subscribe yakanika channel but turn on your notification bell ru kanang ba pinum do yaki video ki bangi upload. Sa follow lang ru yangi hapo ke Instagram. Kani kadai ke Instagram account kejongi. Kani ke post kalai hapo Ribhoi District Meghalaya mentau benai arajar arphoi. Kakertang juga ni ke post kadai Aadhaar Enrollment Operator lani EEO. Kalas date ani ka tarik ke bakado bapila ban submit yaki application ke jangpi kadai hau apakandai tarik benai Oktober arajar arphoi. Kani ke post EEO kalai khadru tuli. Bat kini kilongki block wise vacancy list. Ha umpling CNRD block kalai South ligi post, ha Sning CNRD block Henry ligi post, ha Jirang CNRD block Arth ligi post, but ha Bhoi Rembong CNRD block South ligi post. Ka each limit lani ka kerta ka berido kadai kat prasnam ba ka bahek do kadai arphonyosnam. Kandan sansnam relaxation yaki schedule caste lani ki schedule tribe. Ka salary lani ka tulap jangkani ka post kadai kandai hajar ha kashi benai. Ka educational qualification lani ka jing pulih ke badan kaman pendap syabah pin apply kani ke post kolong kumne. Pihak ban pendap ya ka class 12 hakano ka stream ba pideru bandan ki valid certificates haka computer knowledge. Yaki candidates ki baladap clear ya ka online NSEIT examination ke balak conduct daka UIDAI insa select kat kumka merit. Ki candidates ki balong eligible ba ke bakwa ban apply kani ke post pihak ban pa ya ke application ke jampi Shaka Office of the Deputy Commissioner Ribhoi District Nongpo. Ka official notification lani ka notice ngala ai po description jangan ni ka video ti pila ban download ya ka bat pila ban pulih la dapat ko ban tips susu syapang kiwi details.